mushimaho neza amatwi muri kano kanya ni wa munyamwiza tugiye kumvaho amakuru y'imikino agiye agezweho muri uyu mugoroba itariki 14 z'ukwezi kwa munani 2026. Amakuru ari kuvugwa mu mugoroba agezweho muri siporo tugiye kuganiraho mu minota mike ishoboka cyane twumva amakuru agezweho. Turahera ko hano mu Rwanda turi kuri stade Amahoro i Remera. Igikorwa remezo ni stade yubakiwe abanyarwanda, Paul Kagame yahaye abanyarwanda rwose babyishimira, ariko amakuru ari kuvugwa meza atari ivumbi ni uko stade Amahoro igiye kongera gusa nkaho hari ibintu byinshi bagiye kuvugururamo cyangwa se kongeramo bitari birimo. Ahangaha bavuga yuko icyo kigomba kubanza gukosorwa mbere na mbere ni screen. Ubona ko iyo abantu bari muri stade baba bari umupira mu kibuga ko bareba n'uburyo ki kuri screen bimeze. Iriya screen ishobora kuba yarangiritse mu buryo bugiye butandukanye, ko bagomba kurushaho ukuntu bayivugurura kugira ngo bashyiremo screen noneho igaragara cyane. Ikindi ngo hari abantu benshi bakunda kunyagirwa muri VIP bitewe n'ahantu icyerekezo imvura iturutse. Aho hantu rwose ngo akenshi bituma hari abantu imvura inyagira bamwe na bamwe, cyangwa se ugasanga hari ahantu izuba iyo rirashe bitewe n'ahantu biturutse, hari abantu bamwe na bamwe cyane cyane abo muri bibiri bakunda kurasirwaho n'izuba, ugasanga ntabwo babyishimiye cyane. Ikindi hari ibikorwa bindi bigomba kugenda bikosorwamo nka kamera. Iriya kamera Speed Camera ngiriya nayo ngo yagize ikibazo ku buryo igomba kubanza ikakosorwa kugira ngo bako mwabonye ko muri FIFA series ntabwo iriya kamera hakoreshejwe drone. Niba benshi barabonye iriya FIFA series yabaye umwaka u Rwanda birangira runayegukanye, ngo iriya kamera yarangiritse nayo ifite ikibazo, ariko birasaba kugira ngo babashe kuyivugurura mu buryo bugiye butandukanye kandi mu buryo bwiza. Ikindi tuzi ko impamvu bashaka kuyitaho cyane iriya stade Amahoro ni uko u Rwanda ruri gusaba kugira ngo rubashe kuba rwakakira igikombe cya Afurika. Ni ibintu byiza cyane kugira ngo byibuza hatazagira ikintu cyiza nk'inkomyi kigatuma u Rwanda rubura ayo mahirwe. Umva ko rero ni ikintu cyiza cyane. Ikindi kiba kivugwa turebeye kuri stade Amahoro ni uko u Rwanda ruzakira igikombe cy'abategarugori hano mu Rwanda kizamura umwaka. Umva ko rero birasaba ko stade Amahoro igomba kuba imeze neza cyane. Ni igikorwa remezo cyiza twabonye, abanyarwanda benshi twishimiye, abafana benshi bayuzura, ugasanga ni ibintu byiza cyane. Ikindi ngo ni uko bashaka ko hagomba kujya hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, atari umupira w'amaguru gusa. Urabona ko yabaye n'ibikorwa, hari igihe ubwatsi busa nkaho babuhindura cyangwa se bagahindura uburyo, bashaka ko bubaka neza. Rero si uburyo bwo kuyisenya, oya, bwo kongeraho, kuko ngo iyi bije cyangwa se iyi ngengo y'imari y'2026 2027 ngo amafaranga azakoreshwa mu kuvugurura, mu kongera, mu gukosora stade Amahoro i Remera ngo ni miliyoni 90,700,000. Tunyarutse tukareba muri basket hano mu Rwanda kuri umugoroba ni ibishyushye, ibintu birashyushye cyane, aho ikipe ya Patriots iza gukina na REG ku isaha ya saa 1 z'ijoro. Ikipe ya APR na RSSB Tiger baza gukina ku isaha ya saa 3 n'igice. Iyi mikino yose, amakipe yose yagiye anganya imikino 2-2. Umva ko amakipe yose aranganya ibitego 2-2. Urumva ko rero ni ibintu byiza, kuko ikipe iza gutsinda haba Patriots na REG, haba APR na RSSB Tiger byaza kuyitegera finale. Urumva ko rero iyi mikino izakorera kuri Petit Stade, ababishoboye
twaza kuhagera tukareba uyu mukino wa basket kuko ni umukino uryoshye cyane. Nta bindi birasanzwe kuno mikino zo kuba amasaha nimugoroba, ni uko amafaranga ahambake ni 10, 15, 25 ndetse na 35. Abafana muhagere kugira ngo iyi mikino muze kuyireba. Twihuse cyane rero reka twongere turebe muri shampiyona y'u Rwanda amakipe akinamo ni shampiyona n'ubundi ya Big Pro League izatangira ku itariki 4 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2026, mu minsi mike iri imbere. Umva ko habura ku itariki 4 hari iminsi ijya muri 18 n'irindwi gutyo. Iyo minsi irimo kugira ngo shampiyona y'u Rwanda cyangwa Big Pro League itangire. Hari imikino myinshi ya gishuti rero amakipe yo mu Rwanda arimo agenda akina imikino igiye itandukanye kugira ngo bitegure uburyo ki bagomba kuzahura bafite imikino myinshi cyangwa se abakinnyi benshi biteguye. Imikino ya gishuti rero iri kugenda iba, ikipe ya Emelec yo muri Sudani na polisi yo mu Rwanda, uyu mukino wabaye ku munsi w'ejo. Ikipe ya polisi yatsinze Emelec igitego 1-0. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Ikipe ya umukino watangiye ku isaha saa 7, turaza kumenya ibyawuvuyemo kuko kwanya ko iyi Gorilla n'ubundi yari yatsinze ikipe ya polisi ibitego 2-0. Ese ikipe ya Gorilla iraza gutsinda noneho Matara United kuko iyi Matara yari yatsinzwe n'ikipe ya APR igitego 1-0. Igitego kitanumvikanyweho abesha ngo yari oruje, ariko y'umusifuzi asifuye ngo biba byarangiye. Undi mukino wari kuba uyu munsi ni AS Kigali yagomba guhana ikipe ya Amagaju, ariko umukino ntabwo wabaye bitewe n'uko ngo hari byinshi bitagiye binozwa cyangwa se bisesengurwa kugira ngo bahuze kugira ngo uyu mukino uze kuba, ariko wa SKN n'Amagaju ntabwo uyu mukino wigeze uba. Ku munsi w'ejo ikipe ya Sunrise izakina n'ikipe ya APR, ni ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 9 hariya i Nyagatare. Nuvuga ngo kwinjira ni 2,000, 5,000 n'10,000. Ngomba ko abafana ba APR mugomba kujya gufana ikipe yanyu kuko irimo irakingira imikino ya gishuti myinshi kandi igiye itandukanye. Iyi APR yaratsinze Matara United igitego 1-0 munsi w'ejo bundi. Ikindi ku munsi w'ejo ikipe ya Emelec igomba gukina n'ikipe ya Gicumbi. Ibi ni ibintu byiza cyane mu buryo bugiye butandukanye. Ikipe ya Mukura izakina ikipe ya Bugesera ku munsi w'ejo i Huye, naho ni umukino wa gishuti ugiye utandukanye. Musanze ikina na Etincelle saa 9 ku munsi w'ejo. Marine ikina na Gasogi United ku cyumweru, imikino igiye itandukanye. Ikipe ya Rayon Sport ikina na Matara United ku munsi wo ku cyumweru tariki 16. Iyi Rayon Sport n'ubundi iyi match izabera kuri Pele Stadium. Iyi Rayon Sport niyo izahita igaragariza ibi bikorwa bigiye bitandukanye. Ahangaha ikipe ya Rayon Sport kwinjira ni 3,000, 5,000, 15, 30. Abafana ba Rayon Sport byo baremenyere ntabwo bakibitindaho. Ikindi Rayon Sport zerekana imyambaro yabo bagomba kwambara muri uyu mwaka wa shampiyona y'u Rwanda Big Pro League. Rayon Sport izagaragaza imyambaro mishya, niho izagaragaza cyangwa se izagaragaza ku mugaragaro abafana ba Rayon Sport igikombe batwaye cya Sekafa Kagame Cup mu mwaka wa 2026 ku nshuro ya 2 ko bagerukaga kuri mu 1998. Hazabaho n'ubundi kugira ngo bagaragaze abakinnyi bashyashya. Twabonye umwataka Mohamed Watara ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, kuko bagomba kuberekana
bakababona abakinnyi bazakoresha bashyashya biyongereyemo batagaragajwe kuri Rayon Day. Nubwo muri shampiyona y'u Rwanda ariko twaba tuvuzeho, ariko utaraba kuri Rayon Sport, iyi Rayon Sport twabonye ko yatomboye Pater Sportif yo muri Cameroon. Ni imikino igiye kuzaba mu minsi iri imbere ho gatoya. Iyi Rayon Sport rero uraza gusanga twakonye ku cyumweru zakina umukino wa Gishuti na Matara United. Iyo ujya kureba ikipe ya Rayon Sport ifite imikino myinshi igiye itandukanye. Byibuza uraza gusanga kuva ku mikino ya Gishuti, aya mukino wa Gishuti yabanje gukina mbere, hakajyaho Sekafa yakinnye, hakajyaho uyu mukino wa Matara izakina ejo bundi ibiri, hakajyaho Super Coupe twabivuze. Waza gusanga imikino ya Sport yakinnye ari imikino yenga 13, usanga harimo imikino 9 mpuzamahanga cyangwa se yakinnye n'amakipe mpuzamahanga. Rayon Sport rero uraza gusanga ko ifite imikino myinshi cyangwa se abakinnyi bafite imikino myinshi mu kaguru, kuko iyo ifite amahirwe yo kuzatsinda ikipe ya Pater Sportif yo muri Cameroon. Tudatinze reka turebe kuri Super Coupe ko iyi APR yo yamaze gutera utwatsi ko itagomba kuva muri Super Coupe, kuko Ferwafa yo ari kuvuga ko agomba gukina amakipe ane: ikipe ya Rayon Sport, ikipe ya APR, ikipe ya Police n'ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya APR izaba ikipe ya Kiyovu, ikipe ya Rayon Sport ino ikipe ya Police. Umva ko ni ibintu byiza kandi bizafasha amakipe nka Rayon Sport ndetse na APR zifite imikino mpuzamahanga. Ikindi kiri kuvugwa, hari inkuru nyinshi ziri kuvugwa cyane ku bakinnyi babiri, Ruboneka Jean Bosco ndetse n'uwitani w'umugabo Claude. Aba n'abakinnyi bakinnye ikipe ya APR. Ikipe ya APR biza kurangira itongeye kubongera amasezerano. Abenshi bari kuvuga ko amakuru ari kuvuga ko bari kwinjira ikipe ya Rayon Sport, abandi bakina mu ikipe ya APR, ariko amakuru arimo vugwa 80% nuko Ruboneka we yamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport bidasubirwaho. Dutegereje ko ababishinzwe cyangwa se abavugizi babo babitangaza kugira ngo tumenye amakuru ari official cyangwa se amakuru yizewe. Ikindi tutatindaho ni kuri ku munsi w'ejo hari habaye ikiganiro n'itangazamakuru, harimo Minaloc, harimo urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB, harimo abanyamakuru, harimo abakinnyi muri rusange, haba aba siporo ndetse n'abagiye batandukanye. Cyari ikiganiro kigaruka ku mukinnyi uhamye cyangwa se uburyo ikiyobyabwenge bigomba kwirindwa, haba mu rubyiruko ndetse haba no ku bakinnyi muri rusange. Kuko ntabwo niyo gahunda yo mu Rwanda yo guca ibiyobyabwenge cyane cyane nk'inzoga. Ahangaha umuvugizi w'ubugenzacyaha RIB Murangira Thierry yagarutse ku kibazo cya Shema Ngoga Fabrice, umuyobozi wa Ferwafa mu Rwanda. Yagishyizeho umucyo, avuga ko nta hantu bihura na Ferwafa. Avuga ko impamvu yakurikiranywe ni sheke yatanze itazigamiye, ariko biri mu nyungu ze, cyangwa buri muri kampani ye cyangwa se buri muri bizinesi yiwe. Nta hantu bihuye na Ferwafa cyangwa se umutungo wa Ferwafa. Umva ko rero umuyobozi wa RIB yabishyizeho umucyo. Biseri avuga ko Shema Fabrice Ngoga akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheke itazigamiye, ariko mu nyungu ze muri bizinesi ze. Nta hantu bihuriye n'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Tudatinze n'ubundi amakuru ari kuvugwa, reka turebe muri i Burayi. Nta kiri kuvugwa gitandukanye, nuko shampiyona y'igihugu cya Espagne
iyi shampiyona igiye gutangira ku munsi w'ejo. Shampiyona ni La Liga izatangira ku munsi w'ejo ku itariki 15 z'ukwa munani mwaka wa 2026. Ku isaha y'isa 8 n'igice ikipe ya Deportivo izaba ikipe ya Getafe, ikipe ya Sevilla ikipe ya Rayo Vallecano ku isaha y'isa 3 n'igice za nimugoroba. Ku cyumweru muri shampiyona izakomereza ikipe ya Villarreal izakina ikipe ya Racing isa saa 11, naho ikipe ya Espanyol ikina ikipe ya Levante isaha y'isa 1 z'ijoro. Twihuza turebe mu gihugu cy'Ubwongereza muri Community Shield gihugu cy'Ubwongereza hari umukino umwe ku munsi wo ku cyumweru. Ikipe ya Arsenal izahura n'ikipe ya Manchester City ku isaha y'isa 11 za nimugoroba. Ni muri mu gihugu cy'Ubwongereza muri Community Shield niho umukino wa Arsenal ikipe ya Manchester City uzaba. Tuzabigaruka ku munsi w'ejo turebe abakinnyi ikipe ya Arsenal igomba kubanzamo ndetse n'ikipe ya Man City igomba kubanzamo muri iyi weekend. Turagenda tuganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Numva ari byo rero amakuru yagezweho muri sport kuri uyu mugoroba, ni amakuru yaragezweho. Shimira benshi mwagiye munkurikira kiganiro kuri amakuru yaragezweho. Abashyashya mukore subscribe kandi mukazogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Abasanzwe namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Tuze gusubira muri video zacu ziri imbere. Ciao, tuzasubira munsi ukurikiyeho.